ایرو شست و نهمین سالوگر دامزراندنا یکمین پارتیا کردی لسوری و لروج آوای کردستانی بری 69 سالان روژاینی 14 ماه ششان سال 1905 و هفتان لباجار حلب لمالا محمد علی خوجه یکمین پارتیا کردی جعالی 7 کسان واهات دامزراند او جیبون کی بون؟ عثمان صبری، رشید حمو، حمید حاجی درویش، محمد علی خوجه، شوکت حنان عسان، خلیل محمد و حمزه نویران. پشتره دکتر نورالدین زازا تبلی پارتیه بو و بو سکرتری و پارتیه. دوان 69 سالان دا تماشافان هیجا که او یکمین پارتیا کردی راستی به دهان پارچه بون آنهات و یکیجی از ویجوارا بیجم پارچه بونین کدنا و وی پارتیا کردی دا چی بونه زیانه که گلکی مزن گهان دا تفگرا کردی لسوری و لروش آوای کردستانی لشامه چالاکیه که جبو وی روژت بریو برن پارتیا دموکرات کردستان سوری پدا کسه پیراد به پیامنی را مسئولین محمد امین جوی دریویل گل مبه سولین بخیراتی هنه کی بحثا و چالاکیه بکی بله دل بخوین دمات باش به از لوی داره ایرو شاهیک هاتیل درخستن ببونه 69 سالی یعنی در باسبونه 69 سالی سر دمازراندنا پارتی دموکراتی کردستان پدکسه لوی داره پارتی لوی داره شاهیل درخستیه که هر کس لوی داره حاضرن مهوانجی هنا کو او ناش بکاته اندیترن جنتو اندیترن یه اوش پارتی اندیترن یه سوریه از دخوازم لوی داره برز مهابات سلیمان کو نونره انجمن اجتماعی کردی و ابخوجی اندام پارتیه از دخوازم راستی روشا کردان ام بنرخین بهفره گوتو بیج بکن بهفره برز مهابات کرم کمرا بوی بونه و بوی روژه دچاود نرخین روشا کردان دوی دمیده سلام ورز سر آسر چاوا ایرو روژه که دیروکه براستی ام پیروز باید ددن گل کرد لسارانسر سوریا جناب سروک بارزانی و کاری باز مالا مصطفی بارزانی و کاری باز و پرنسیبا کردایتیه بگومان ایرو پارتیا ما یکمین پارتیا روژه که پیروز دیروکه ده پشتی 69 ساله افجارا یکمینه جدا مزراندنا و پارتیه برنگک فرمی لپای تخت شامی هم ایرو و آهنگا خواه به جوشک مزن وکه هم دیار دبینن با رنگک آزاد برنگک سرفراز ام وی روژیل توایا ملت کرد همیا پیروز دکن ایرو دائما جدسپیکا روخاندنا رژیما فاشست حتی وکنها ام دعو لوی تفگرا جواکا سیاسی کردی دکن ام دبیجن قوناغا خباتانو هاتا گهورتن پیویسته ام وکت تفگر خنوجم بکن لگور پی تیوی نهام تیده چش پارتیان کردی تی خواستن ها پشتی افگارتنن کتن ها بحثیت که ایرو سوریا کنوا دائما از دبیجن بریارا سیاسی دویت دهمی دارادا بجدار ببی ایرو ام الپیشا قناغا کنونا از وکا حواله کی پارتی دموکراتی کردستان سوریا هگر از با اقلیا خوی بری و چوا متقل دستالاتک نجات پرز دا کار دکر و از بوی رنگی امنی دقل دا تعامل بکم و نها از هف جدا نکم راستا ایرو ام دبینن آستا که آزادیا نوا ایرو مرسومه که 13 هیا او مرسوم توایا داخوازا ملطی من بجه ناینه بس دواری سیاسی دا جمره دکی بنگهک دوی از ایرو کاری سیاسی بکم و از حاضر بم الپایتخت بهز ایرو از دعوا مافی خو بکم از خو بهز بکم و از دقل وی دستالات دا برنگک ایجابی تعامل بکم و از دعوا مافی خو بکم از تنازل جمافی خو داخوازاوی مافی بکی او ماف دوی دریا درایان یاسایی به ایرو بریم الپارلمانا کنوا اف پارلمانانو دوی از خودک استراتیجی بمتده او خطا من استراتیجی از دین مسار مسافه دولتی سیاست اوت بروانی دبر مافی خود بکه در یاسایی ده
ایرو انجمنک گل تیل دار خستن بر ملاوا کرنا دستور کنوا ایرو دوی از وک سیاست مدار حاضر بم بشدار بم سیاغاوی دستور هاده بچرنگ سیاست ما به از خوبخ میکریز کتلا خو نیرینا خو سیاسی یا هفبش لگل نونرین کردا ایرو او نونریاتی نبتوایه کیمایی تدیا او نقاش لسر تنه بس سیاست او دویتو باشدار بی خلقك ناي ما في تنادي دسته نادي نسر ماساته دویت البر ما پای ما في خو بگری و تکاری بیوی ما في لسر ماسا گفتگوی بکار بی ji partiyên Kurdî siyasî çi tê xwestin niha divê qonağê de? یک ریزیا سیاسی یک هلوستا کردی ایرو ام پیشا قناغ کنونا ام نزیکی 100 پارتیین دروجا والدنه چه پیوستی ام ابسر پارتیا ہے ایرو قناغ یکیتیه یا هر پارتیین جمع هر وی پیش روش سیاست آوری و دیار بکه حجم هر پارتی که لی کنگی پشتی قانون یاسایی یا فرمانداری پارتیان بده بکار آنین و هر کسی که بزانه به پیوستی آوی چیه گو امبری خوبتنه یک ریزیه سپاس بۆ te برێز مهاباد سلێمان ku tu nûnerê Encûmena Niştimanî Kurdî û tu endamê partiyê jî li Şama paytextê spas bû te dil bixwîn derfetê bide min ku ez hevdîtinê li gel bavê rêzan bikim ka kerim ke bimire ya vê derê got ya Xwedê gotin di dilî wî de hene dixwaze ji mir bêje ez dixwazim gelekî hûn wînas bikin bavê rêzan ev dê dirî 6 saliye ku li Şamê ye bavê rêzan kerem ke bimire li vê derê ev çend sala ti hevalê partiyê yî ev 6 sal 6 وأز بحركة كردير تبدير تدي أب تخصي انشقاق گرێدانata çi qasî heye bi partiyê re 6 سال يعني سر بنجير سر بنجير تدي بري يمين ويسار ونظام Divê rojê de çi dibêje yanî îro 69 sal derbas dibe ser damezrandina partiyê أري çi dibêje ji bo vê rojê ji bo Kurdan از خير وخشية خوازم واتخوازم على رنگين بهلدان واتخوازم ملتي كرد لبيش كذو وجبن ظلمة ظالمة در كذو وعزولو تخوازم ما شد خوازم ما نام قدي كيش خورد خوازم اموي قدي خورد خوازم تشتيك جمبي عمري مبو 6 سال از بحركة كردير مشيامه حياني ناكا تنها çi dibêje ji bo partiyê siyasî çi dibêje ji bo Kurdan والله غلطي جي هاي وراسي جي هاي يعني اب حركه كردي وقت يقولوا برن كيف ام جوار ناي اب يكجي انه فعلا كيف ام جوار ناي قالك اب تستانات النبونا قالك ترى اشتي باركي جيران دبيتو شيلين بحا بقبول بكو تعليج او قبول barê giran çi ye ya bo او باري جيران كردستان دبيتو بير بمشي فهم كيف؟ كردستان باري جران كيما ذكا يا بابا وخدي أبا حياتي ما فقيري جديد وما حزب دي جديد وخلكي جبو قديا كردي جانا هجوم جيتانين ما وما حمد حملها جبو خاطري قديا كردي تنها xwedbînê endamekî partiyê newlo از فقيري بارتي از فقيري بارتي نا از تجاري مزناي جبو مزناي از بارتي معو از هبالي برزاني me از هبالي برزاني me از پشمرگه me نحايا را بي مصالح وبي شخصية وبي حمتش والله العظيم روجي محد متروباتون را دشتي معو بريطاني متقومالي كرداي برا بخون حياته بيجي كردي تركي وايه عراقي وايه بلكي حياة ايران يجي لمالا بشيبون ومالي مقش از وقت هاتم شامي من مال بداهت از خلقي قشا دول من تربوما lê de ji bo Kurdistanê kir طبعا جبو كردستاني وجبو رحمتي برداني راسي بيجي وام سرفرازن ام بنابي برزانية تبع خدك وها belê spas ji bo te bavê rêzan ku tu bi me re îro mehvan bî سر سريم سر شعبي وام تم كردن وام Tu helbesta jî dibêje newlo جارنا ورد ناف Tu tiştekî kurdayî tê bêje ji me re شلو
هل بس تك كرد تجمر بيجيش بو بيروجي سا كردستاني يعني وك شعرك اه النابو سر من لمين كبارك يقراني فرياي سرد لمين همي دردو بلاي كردو رابع بخيني كردستانا كردامي هل دابو سر ملمين همي دردو بلاني دردي من قرام بو ويرو شير مسر داي امك قرو شرابو والميارا خوش دس خبر دا قلي برادر عبي ينهاور متبنيائين دجمن الجور وجيرين جي جنقيرة لكارين لتوبا قه بديري ان ايدي برسر مدباري ابي سوق الرجان نيا كردي نهاني قريش قيابو مجي يرو بخير نزاني سپاس جبوتا بابي سرسريمي سرچابين باسا بله الفيدر شاهي جنوب راحتيا دسبيكرن راستي مهوان هينتين وهجر ام بشوا بكنجي كل فيدر مهوان حاضرن كوج حما بارتيين سياسيين الفيدر ونهاجي حاضرين كرن كو شاهيجي دسبيبكي ديلانن بهالبستن قوتنين سياسة مدارنا الفيدر خد يه بارتي بخوجي الفيدر و بيجن دزگاه خرخوازيا برزاني جي الفيدر حاضرة دناوا مهوانا دا وكاكو ديمانا دا تخويا كرن الفيدر و نيزكترين دم دا در دورا سي خولكين ديتر بينج خولكين ديتر و دس بيبكي اف شاهي داكو الفيدر شاهيا خوا دس بيبكن ببونيا 6 سال سردر باسبونا بارتيا ديمقراطي كردستان سولین گلک سپاس جمره باوی ریزان پرسلاو بکه دنگی وی گلک خوش بو عمره کی دریش تندرستی که باشی را دخوازم مجالت چی بو بچه جم بچه مالاوی چای که وی و خوی خوارن دبیجه مشیف دایا همو کردین هر 4 پرچه این کردستانی تجی بچه به میوانوی و تا مجال دید پیرا پروگرام که چی بکی زور سپاس سولین محمد امین ج شامی فايل قل منا اها ان شاء تمام الله جمرة برسلا بك بافي ريزان يعني قالك شيرين براستی زور سپاس دل بخوين سلافا جبوتا دشياني البخوين بله سرچابين دبيجي فيت هري جمالا بافي ريزان تشيفك القلبي بخوش بركو هر 4 بارچه كردستاني هاتبو قل تشيف خاربو اجي ورا ورزي دل بخوين جي يام دل بخوين نا تجي بدل بخوينجي وغيري الدبل سرچاوی بل از هوارم شامه اهلا وسهلا تمام سوز. دل بخوين سوز از وارم شامه سولین از هرم ببه میوان بافي ريزان ابدا ابدا بله دل بخوين سوز ديكو وي وري اوجي ببي مهبانه توشي بيل قلت اجي بخوي اوجي تبي وان حمو كردين بارچين كردستاني سرچابين سپاس باش. بله دل بخوين قالك سپاس سولین محمد امین و بافي ريزان ج شامه مرابو